Naša tema o kojoj razgovaramo ovog jutra su Srbi na Kosovu i Metohiji koji su juče takođe obeležili najradosniji verski praznik Božić. U kakvoj atmosferi je obeležen ovaj praznik, kakva su očekivanja, nade i želje stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini, kakva je bezbednosna situacija, šta možemo očekivati u ovoj 2019. i da li će nam biti bolja. Razgovaramo sa Markom Đurićem, direktorom Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro vam želim, Hristos se rodi. Vaistinu se rodi, lep početak dana svim našim gledalcima i svim Srbima i Srpkinjama i onima koji slave srećan Božić. Kako je protekao Božić na Kosovu i Metohiji? Pa, hvala Bogu, mirno, veselo za veliki deo ljudi. Jako puno ljudi je izašlo na ulice i trgove varošica, sela i jedinog preostalog srpskog grada na Kosovu i Metohiji, a to je Kosovska Mitrovica, da zajedno i molitveno, a i slaveći obeleže ovaj praznik i mogla je da se oseti jedna vrsta pozitivne energije i rešenosti da se ostane na tom prostoru, da se i dalje bori. Jer našim ljudima je, kao što svi dobro znamo, veoma teško. Žive sa neizvesnošću, nesigurnošću, svakodnevno jako mnogo briga i borba za goli opstanak. I onda kad dođu praznici, kada se setimo svi ko smo, šta smo, ko su nam bili preci, kakve su oni muke morali da prođu da bi živeli i opstali sa svojim imenom, sa svojom verom, onda to podstakne ljude na zajedništvo i stvarno je bila lepa slika. Ali ovi su praznici i prilika da se podsjetimo koliko je Srbija prisutna, koliko smo mi i sa svojom verom i svim onim prisutni na Kosovu. Kad pogledamo te brojne manastire, crkve koje i danas funkcionišu, to nekako, bar po mom nekom pogledu, čini moguć neki opstanak i ozbiljno rešenje problema koje imamo trenutno. Ono o čemu nemamo prilike tako često da govorimo, jer uvek smo u politici na neki način i u gorućim problemima, to je koliko mnogo naših svetinja ima na Kosovu i Metohiji koje žive i koje, zahvaljujući trudu i naporu, između ostalog i države Srbije, vlade Srbije, ako hoćete i predsednika Srbije koji se na tom polju angažovao, često nedovoljno, verovatno i sam to ističe u javnosti. Dakle, 42 crkve i manastira su u potpunosti i delimično renovirane za vreme njegovog mandata kao predsednika vlade i sada za vreme njegovog mandata kao predsednika Republike i sa time se nastavilo. Dakle, nastavilo se sa radom sa eparhijom Raško-Prizrenskom, nastavilo se sa pojedinačnim radom sa svim našim crkvama i manastirima i danas kada pogledate i Gračanicu i Dečane i Pećku patrijaršiju gde zbog zapostavljenosti i nebrige u nekim prethodnim vremenima, odnosno i teškim vremenima, krovna konstrukcija bila popustila i zarađala, da je danas, zahvaljujući trudu i zalaganju i eparhije, monahinja, patrijaršije, ali i vlade države, to obnovljeno. Gračanice koja sija punim sjajem, gde su se freske očišćene, osvetljene prvi put posle mnogo godina. Dečana, Draganca, gde novi konak se privodi kraju. Dakle, mnogo toga. Manastir Banjska, zadužbina kralja Milutina, gde je crkva bila u poluruševnom stanju, sada sija gotovo približno onakvim sjajem kakvim je verovatno sijala u vreme kada je sagrađena. I ne samo to, nego u samoj Banjskoj, to smo pomenuli sad za vreme reklama, nikao je savremeni banjsko-lečilišni kompleks sa bazenima, sa toplom vodom, dakle 36-37 stepeni, otvoreni bazeni, a ovih dana probno rade i zatvoreni bazeni i do Sretenja će oni biti pušteni u rad. Tako da mnogo toga se radi. Dakle, sad sam pomenuo neke od stvari koje se rade sa eparhijom. Naravno, sa eparhijom se rade i projekat podrške narodnim kuhinjama i mnoge druge stvari vezane za naše nasleđe. Ali moram da kažem i mi smo za ove 4 godine preko 1000 kuća i stanova kao država i kao srpski predstavnici u različitim institucijama na Kosovu i Metohiji isporučili našem narodu. I smatram da to nije mala stvar, s obzirom na to da od toga kakav krov nad glavom imaju zavisi i opstanak naših ljudi. A naravno, mnogo toga još mora da bude urađeno,
problemi sa kojima se politički problemi, bezbednosni problemi, sve ono sa čime se nosimo svakog dana, naravno da to otežava. Ali ono što ja želim da kažem i danas i što treba da znaju i naši sunarodnici na Kosovu i Metohiji i cela Srbija, dakle, plan predsednika Vučića i vlade Srbije da se pomogne svakoj srpskoj sredini na Kosovu i Metohiji biće realizovan u 2019. godini bez obzira na sve teškoće. I kao što smo najavili, kao što možete da vidite da ostatak Srbije ima u sve većem broju i renovirane škole, i vrtiće, i bolnice, i nove kliničke centre, tako će i Kosovska Mitrovica imati najsavremeniji klinički centar, Gračanica novu bolnicu, Trepča novi pogon i novu fabriku akumulatora, novi mlinovi u Pomoravlju. Dakle, bez obzira na sve pritiske, hoćemo da stvorimo i materijalnu osnovu da ljudi ostanu. Pomenuli ste Pomoravlje. Obično smo, najviše pričamo o ovom delu gde ima najviše Srba, ali kako žive ljudi u tim enklavama? Ja sam prošle godine bio u Pomoravlju, bio u vreme 28. juna, dakle na Vidovdan, obišao tamo neka mesta i mesto rođenja kneza Lazara. Nije nam to u nekom baš bog zna kakvom stanju. Postoji li neka mogućnost da se tu nešto napravi i da se... Čak, Žiko, jako malo ljudi, nažalost, i zna da je u Prilepcu, u Kosovskom Pomoravlju, po predanju rodno mesto kneza Lazara i s Božijom pomoći ove godine tu započinjemo i izgradnju crkve koja će obeležiti to mesto. I to je jedna od lepih stvari. Ali čuo sam tada priču. U Pomoravlju, znate, to ljudi treba da znaju. U Pomoravlju živi blizu 40.000 naših ljudi. Dok uz celu administrativnu liniju, na primjer, od Preševa pa sve na ovamo, sve do Tutina, dakle, uz celu administrativnu liniju imate manje od 40.000 ljudi srpske nacionalnosti. Ovo vam samo govorim zbog toga da bismo razumeli koliko su nam ti ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji važni. A Srba na Kosovu i Metohiji ima nešto preko 100.000. Prosečno srpsko domaćinstvo na jugu, južno od Ibra, ima 5,9 članova. Prosečno srpsko domaćinstvo, što je značajno iznad proseka u odnosu na druge delove Srbije, znači ima i dece, hvala Bogu, dosta. Živi se jako teško, ali to su hrabri ljudi i to su ljudi kojima mi imamo obavezu da pomognemo i mogu da kažem da zaista smo, ako ništa drugo, kao država i kao vlada u svaku srpsku kuću na neki način stigli. Naravno, moramo još mnogo više da nastavimo da radimo i da se trudimo i to ćemo da nastavimo i da radimo. Izvinite, samo da, kad smo već kod Prljevca, mene je fasciniralo i nekako urezalo mi se u pamćenje, to je nešto što onako srce da ti iskoči. Ti ljudi tamo, taj kamen obeležje gde je rođen knez Lazar, donose za Vidovdan i odnose jer se boje i dešavalo se da to obeležje nestane. I s koliko oni to ljubavi, s koliko želje se okupljaju tamo i vode računa o toj tradiciji. I najmanje, koliko možemo, da što više nas bude tada tamo i da zajedno s tim ljudima to... A ovo me raduje zaista da će to biti hram i da će to biti... A kad kažete srce da iskoče, dosta poznajem ljudi i nekih rođaka koji su živeli u Đakovici, koji su proterani i evo i ove godine zbog protesta Albanaca ti ljudi nisu mogli da dođu u pravoslavni hram i Božić je i dalje zabranjeno u Đakovici. To su bolne teme. Đakovica je, nažalost, zabranjen grad za Srbe. Znate, Đakovčani su sticajem okolnosti među najbolje organizovanim grupama Srba proteranih sa Kosova i Metohije. Oni su vrlo složni i vole da se okupljaju oko svog zavičaja. Mnogi od njih, čak kad razgovarate sa njima, reći će vam da bi voleli i da žive tamo, mada je tamo i pre rata bilo manje od 2% Srba. Dakle, to je dugo godina unazad, decenijama, možda i duže od jednog veka, većinski albanska sredina, ali Srbima je danas zabranjeno da posećuju čak i svoj hram u centru Đakovice u kome svega nekoliko monahinja, od kojih je jedna, nažalost, ovih dana i preminula, opstaje. Tako da Srba, nažalost, u Đakovici više nema i naravno, kada govorimo o tom duhovnom aspektu, nema nikakve sumnje da je na Kosovu i Metohiji, ako pogledamo
čiji su grobovi, čiji su hramovi, čiji su kulturno-istorijski spomenici. Tu nema nikakve sumnje šta je tu čije. Nažalost, kada gledamo sadašnjicu i stvarnost na terenu, vidimo da na Kosovu i Metohiji živi više od 1 miliona Albanaca, da su Srbi praktično u prethodnih nekoliko decenija, pa i u čitavom prethodnom veku sabijeni u vrlo male brojeve i mi se danas kao narod borimo da opstanemo, a na mnogim područjima i bojimo. Tako da država Srbija će nastaviti da se bori da očuva svoj narod na Kosovu i Metohiji, da očuva svoje legitimne interese na Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić i vlada su u to uložili ogromnu energiju i trud. Nastavit ćemo da to činimo i dalje. Uostalom, evo kad smo pominjali te hramove i crkve, još jednom da ponovim. Dakle, ni jedna prethodna vlada nije obnovila ili uložila više u srpske svetinje i hramove na Kosovu i Metohiji nego od početka mandata predsednika Vučića kao predsednika vlade, a sada i kao predsednika Republike. I to je na kraju krajeva prepoznato i vrednovano i od strane građana srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji. Evo, priča o tome da moraju da se nastave ti pregovori i razgovori o rešenju statusa Kosova i Metohije i danas, kako vi tumačite to, danas treba predstavnici kosovske delegacije da se nađu u Briselu i u Evropskoj uniji tvrde da će se nastaviti. Dobro, oni, da vam kažem, prvo, meni je pomalo žao i Albanaca kad pogledam ko njih predstavlja, znate, običan narod, Albanci. Ovo što se njima dešava u prethodne 2 decenije nije ono što su želeli. Oni su želeli... Pričate sa njima, vi pričate tamo kad imate priliku da razgovarate sa tim običnim svetom? Vrlo malo, nažalost, i podsjetit ću vas da vrlo često onemogućavaju kretanje prethodnih nekoliko meseci preko 20 puta. Da, vi imate specijalni tretman. Onemogućeni da idemo tamo, ali predstavnici vlade Srbije i države Srbije su i danas tamo i svakoga dana. I ono što hoću da vam kažem je, dakle, da veoma pažljivo ja ipak pratim i javno mnjenje i kretanja u albanskom društvu. Dakle, albanski narod se nije usrećio sa ovim političkim predstavnicima, ali mi ne biramo ko njih predstavlja. To ipak biraju oni sami ili biraju za njih pomalo i neki sa strane. Ali ti ljudi koji danas predstavljaju Albance, duboko sam uveren, ne žele i ne nameravaju da postignu bilo kakav kvalitetan ni dogovor, ni kompromis, već idu putem konflikta, putem nametanja rešenja. Ne vide da svet nije isti kakav je bio 1999. godine kada su imali vojnu i podršku u vidu agresije na našu zemlju. Mislim da na taj način ne možemo doći do mira i da bi se moglo desiti da u budućnosti plate visoku političku cenu svoje nespremnosti da postignu kompromis. Srbiji je u interesu da kompromis postignemo, u to ulažemo jako mnogo. To nam je u interesu i zbog našeg naroda na Kosovu i Metohiji, kome želimo da ostane i opstane, a i zbog cele Srbije za koju želimo da sačuva mir. Jer, znate šta, evo i za praznik, to sam napisao i za vaš portal pre neki dan, dakle, i kada je reč o Kosovu i Metohiji, a i kada je reč o celoj Srbiji, pa danas je najveće srbovanje to kada u Srbiji otvarate 100 novih fabrika, kada otvarate 100 kilometara novih autoputeva, kada renovirate te škole i bolnice. Danas je pravo srbovanje za Srbiju i kada obnavljamo i te hramove i kada dižemo ugled Srbije na međunarodnoj sceni. Pa evo, to što danas možemo da se pohvalimo činjenicom da je predsednik Srbije dobio jedno od najviših odlikovanja Ruske federacije od predsednika Vladimira Vladimiroviča Putina, to je nešto što je ispunilo ponosom sve ljude, dakle, ili da kažem veliku većinu Srba na Kosovu i Metohiji, zato što znaju koliko je za njih i za nas sve važno to da imamo podršku, recimo, Rusije po pitanju Kosova i Metohije. A i to nije došlo slučajno, već i u Moskvi vrlo dobro znaju da Srbija jeste nezavisna država koja sama kroji svoju politiku, koju niko drugi ne bira ko su joj prijatelji i da je Srbija jedna država
dakle, posebno predsjednik Vučić koji je nosilac trenutno državne politike Srbije, koja se itekako je umela da pokaže kičmu i da ne uvede sankcije Rusiji, da ne pristane da bude jedna od onih koji baca kamenje na svog tradicionalnog A šta prijatelja. možemo da očekujemo od posete predsjednika Putina 17. januara kada dolaze zvanično A posete? moram da vam kažem i da nije tužno kako je opozicija Jeremić i ne znam kao drugi, kako su tvrdili pre samo 3 dana da tobože, ne znam, Rusija prezire naše rukovodstvo, Putina, našeg predsjednika i tako dalje. I sad se videlo samo koliki su zapravo lažovi bili. Samo se setite, ali pazite, u laži su kratke noge, nije im ovo prvi put da lažu. Tako je Jeremić lagao, sjećate se da će izbori biti 4. novembra, pa odjednom, kada nije bilo izbora 4. novembra, svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju propadoše. Ali takvi su vam to junaci, znate, to su vam junaci koji će da napadaju vaše koleginice novinarke, koji će da napadaju predsjednicu vlade zato što im se ne sviđa što radi ovo ili ono, ali nikakvu pravu politiku i prave argumente nemaju. Nego da odgovorim, malo sam otišao u digresiju, hoću da odgovorim na vaše pitanje. Za nas je poseta predsjednika Putina izuzetno važna. Ja ću podsjetiti da je predsjednik Vučić već 15 susreta imao sa predsjednikom Ruske federacije i to odražava karakter odnosa između naše dve zemlje, veliko lično poverenje između naša dva lidera i to za Srbiju može da donese samo napredak, zato što preko 20 sporazuma, od kojih mnogi u ekonomskoj sferi, razgovori o unapređenju saradnje u oblasti bezbednosti, razgovori o unapređenju bilateralne ekonomske i političke saradnje, to je nešto što nas raduje, nešto što znači i Srbima na Kosovu i Metohiji i sigurno da će se puno razgovarati i o Kosovu i Metohiji. Ako budemo imali snažnu podršku Rusije i od sada, kao što smo imali do sada, ali i za rešavanje pitanja Kosova i Metohije, naša pozicija zbog te posete može da bude samo jača i bolja i zato se ja nadam da ćemo i kao građani onako dati svoj maksimum da predsjednika Putina dočekamo srpski, domaćinski kako treba, a za državno rukovodstvo Srbije već znam da pripreme traju i da će to biti na više nego na nivou. Jedno pitanje, bliži se godišnjica ubistva Olivera Ivanovića. Da li očekujete da će ovo ubistvo biti razrešeno što se kosovske strane tiče i kakva je uopšte trenutna bezbednosna situacija na Kosovu? Znamo kada se ubistvo desilo, se pričali o kamerama, o snimcima koji bi trebalo da budu dostupni i ovde u Srbiji, da budu viđeni. Milena Ivanović je izjavljivala da vodi i ličnu istragu. Zato se pitam, posle godinu dana šta možemo da kažemo? Jako me brine to, pravo da vam kažem. Nisam video neki ozbiljan rad institucije u Prištini na rasvetljavanju toga. Video sam gomilu političkih manipulacija vezano za to. Video sam da je neke uhvatila panika nakon izjave predsjednika Vučića da je naša istraga u određenoj meri napredovala, da imamo čaure i još možda samo po neki element da bismo mogli već da kažemo i konkretno ko su izvršioci. I nakon toga vidimo da je zavladala na prištinskoj strani neka čudna nervoza, da su krenuli da se pojavljuju na raznim fantomskim portalima različiti članci bez utemeljenja, onda Tačijeva nervozna izjava bez dokaza. Idite tamo u Beograd pa pitajte koja. Onda mi kažemo, pa dobro, recite, dajte ime i prezime i dokaze, dajte da to završimo. I naravno nema ničega od toga. A onda vidite i delovanje pojedinih političkih krugova u Srbiji koji bukvalno lešinarski hoće da na jednoj tragediji srpskog naroda i jedne porodice pokušavaju da okrive sopstvenu zemlju. I da nije zaista tako tragično, moglo bi da uđe u neke anale političkog diletantizma, jer nikoga neće pridobiti na taj način. A naročito me nervira, moram i to da vam kažem, kada vidim kako maltretiraju po medijima Milenu Ivanović i, dakle, taj deo neposrednih srodnika Olivera Ivanovića, koji ničime nije zaslužio da bude provlačen kroz blato. Samo zato što im se ne sviđa i ne sviđaju politički stavovi i neprihvatanje da unapred okrivi sopstvenu zemlju za zločin za koji je jasno da su motivi i
mogući izvršioci na sasvim drugoj strani. Srbija po tom pitanju mogu da kažem da čini i nastavit će da čini sve što treba, saslušat ćemo sve koje treba, ako bude trebalo uhapsit ćemo koga god treba i uradit ćemo sve što može da se uradi. A ne verujem u iskrene namere Prištine da se taj zločin rasvetli, kao što ne verujem ni u iskrene namere dela opozicije koji taj slučaj koristi za ličnu hajku, pa im je danas kriva Milena Ivanović, sutra će im biti kriv ne znam nijako, samo zato da bi nekoga u političkom smislu šarmirali i ubedili, ali da vam kažem, to je jedno podcenjivanje ako hoćete građana Srbije. Odlično građani Srbije znaju ko, kako i šta radi, znaju i vide ko se i kako bori ako hoćete iza njih i tako i razrezuju nivo podrške. Hvala gospodine Đuriću na gostovanju. Svima sve najlepše u ovoj godini. Biće to sigurno godina ekstremnih izazova, ali nadam se i srpskih pobjeda. Nadam se. Hvala. Hvala najlepše.